Dobro jutro, moji verni pratioci. Kreće nova tura, ne biciklistička, nego nova tura, to jest na letovanju. Krećemo na letovanje za Tasos, to jest pripreme su uveliko. Ostalo je da spakujemo još nešto stvari i da krenemo put Tasosa, pa pratite naše putovanje i naš doživljaj Tasosa. Pa granicu smo prošli, na našu stranu smo se zadržali nekih 5 minuta, a na bugarsku možda nekih 15, znači prošli smo, čak i Džinu nisu čekirali uopšte, znači odspavale, svrtili smo na pumpu negdje kod Dragomana da Marina ide u WC i nastavljamo dalje put prema Sofiji. Pauza za doručak. Ko se probudio. Mi jedemo picu, Gina jede čips. Čips? Tortilja čips. Mačno Gina, kaži čao. Kaži čao. Čao. Evo ga glavni glumac na svom prvom trajektu, uskoro polazak. Aha. Evo.
Marina, slabo im daješ. Viš da žena daje celu krišku. Ajde se okreni na tamo. Prva plaža koju obilazimo danas je Notos plaža u blizini Potosa, pa ćemo sad snimiti kako to izgleda. Gina i Marina su već u vodi. Ajde. Ne, pa što radiš taki? A šta radiš to tati? Puniš ga s pesak. Evo kaži čao. Ćao. Kaži ćao. Evo ovdje. Tamo. U kameru, vidi gdje je kamera. Ja. Kako ti šnapaš? Otprilike jedna stena izgleda deli dve plaže, ovu kao, mislim da je San Antonio ovamo, odmah na početak tamo, a ovdje je ova Notos. I samo ova stena ovdje deli, znači obe plaže. Baš je lepo. Nas. Maš na kameru. Ovako. Ćao. Čekaj da napravimo krug ovako.
Dina, šta je to? Je to Pikachu? Pikachu. Pikachu. A kad imaš, što se ti razvlačiš tako? Šta je to? Osjeća pesmu. Aha. Tak mam da pošla. Bravo. Ajde aplauz. Dobro jutro. Što se tiče plaže Agija Ane, to je znači ovdje na ovom skretanju, znači na glavnom putu. Sad ću vam pokažem gdje je. Znači ovo je glavni put, a ovo je, evo ovdje ovako skretanje levo. I možda može ovdje se spusti, jeste malo teško kolima, ali polako. Ovdje ima ova dva znaka i onda se poslije ide pešaka dole, pored privatnog hotela Isidora se zove. Tako da ja sad idem po auto, jedno smo je našli, ide se pešaka možda nekih 10 minuta na dole i stižete do plaže, poprilično mala plaža. Nema mjesta gdje možete suncobran da stavite jer je dole zemlja i vrlo malo peska i tako. Ali sad ćete vidjeti kako to izgleda posle nastavku ta putanja. Eto ovdje kad se spustite imate jedan mali parking, znači odavde se odlazi od glavnog puta i sad kad se izrotirate ovdje ima kao dva puta. Idete ovamo levo i prolazite pored hotela Isidora i samo pratite put i naići ćete na plažu Sveta Ana ili ti na grčkom Agija Ana. Na mapi možete da pronađete, inače nikako ne može sa gornje strane drugačije da se dođe osim na ovaj način. Evo ovako, samo pratite ovaj put i ja vam snimam nastavak dalje, čisto da se orijentišete. Kako se bližite vili Isidora ili ti hotelu, ovdje piše privatno. Sada idete ovako ovim putem ovdje pored i pratite put i čim zaobiđete ovo njihovo imanje, vi ste jedno tamo na pravac vidite more. Evo, to je to. A čekaj nešto. Jedan, dva, tri. Ovdje vidi kao. Kući. Možeš ti. Možete. Možete.
Pusti, neka se igra. Sve se dobro. Oh! Gledaj kako si umazana. Kako Gina pliva? Tako. Da, sad će da pliva. Jel voli Gina more? More. Da imaš brkove od Eurokrema. Danas smo na Gliponeri plaži. Lepo je ovdje, interesantno i Kladovina, cijel dan baš je evo, gdje se postavlja. I evo i s ove strane. Ovako. Bukvalno nije potreban ni suncobran, baš je lepo, interesantno. Plaža, taman ukoliko ste izgoreli kao mi što smo izgoreli, super je da provedete vreme na plaži u Kladovini i da se jednostavno malo okupate i da vam se regeneriše koža. More je blizu. Lepa plaža. Daha fazla gidecek o tarafa böyle. O tarafa ya da tam arka tarafa daha oraya ina hoş ina hori. Kako maš macu? Ovdje maši. Tu. Tu, da ne izgori. Maži macu. Tako. Bravo. Bravo, sad neće da izgori sigurno. Tako.
E sad, koliko će da se čuje od vetra, ne znamo. Mi smo napisali Amos. Evo, jakač konja. Danas smo uzeli ležnike. I ovo je suncomrno. Znači 10 evra, evo 10 evra ili nekoliko pića, naručite 2 limunade i imate gratis ležaljke. To je desno od plaže, glavne plaže. Marina je našla mesto. Sve zarad TikToka. Ništa ako ne vidite na TikTok. Tamo je naš. Inače su na gradskoj plaži 50 evra. Znači 50 i piše na srpski da je 50. Ali lepo, lepo. Evo odavde se vidi more. Evo. Lepo, lep pogled. Nisu nam je more. Najbolji marketinški trik ikada. 10 evra ležaljke, ali ako poručiš još 2 limunade, onda ti bude 22 evra. Izuzetno smo jeftino prošli. Eto tako, čisto znate kao dopun. Carevica, mece, Carevica. Rez,
Giancarlo, Kokoros. Danas smo na plaži Rose Gremos. Evo, ko najviše voli smoki ovdje? Kakva? Ljoki. Rose Gremos. Džina i ljoki. Evo, lepo. Nema talasa. Mirna voda, lepa, topla. Nema kakvi tako. Kalamboki, Kokoros, Tarevica. Ajde ti deke i stavimo. Gina. Kako jedan mali pavuk na krov se popeo. Deka. Daj seki, Anja. Igra trenutno nemoj. Ovo je plaža Skala Marinos. Ako sam ja to dobro vidio. Skala Maris se zove, lepa plaža. Konzum karta, ležaljke. Mi smo naručili pivo. Lepo plaža. Gina se igra i tako. Evo ovdje da vas obavestimo što se tiče konzum karte, na primjer naručite 2 piva i to vam je 8 evra, evo ovdje. I toliko otprilike platite ležaljke. I tu ste ceo dan. Izuzetno mesto. Lepo. Voda je topla. Ležaljke, to je ukupno. Da, to je ukupno, nema ležaljke, znači dodatno, nego samo... Faktički besplatno. Faktički su besplatne. Samo dođite, naručite 2 piva, 8 evra. 2 pića bilo. 2 pića bilo koje. Recimo pivo je 4 evra, možda nešto jeftinije, možda nešto skuplje ili kafa ili tako nešto. Danas smo na plaži Aliki. Jeste lepa plaža,
ali tamo gdje su suncobrani, a ovdje smo u neki kamenjar. Našli mjesto. Tako. Danas ćemo tako. Ovo tu je inače arheološko nalazište sa druge strane. Gledat ćemo i to da obiđemo malo. I tako to će biti za danas. Beko, kaži ćao. Maš, da ti donesem vodu, daj. Idemo po vodu. Kaži hvala. Kaži hvala. Vina. Stvari ima moja voda. Njami. Daj mjesto. Ajde, umaži se slobodno. La. Polako. Ne mogu doći s nama. Nikako. More. Nedostajeće nam more. Dobro jutro na Giolu. Idemo da vidimo tu čuvenu formaciju. Došli smo rano ujutru kad nema nikoga, kad nema da se naplaćuje parking i tako to, da obavimo to što se toga tiče ako možemo. Pa da vidimo kako izgleda to čudo prirode. Na snimku izgleda mnogo lepo, ali realnost je ovako. Strašnilo be. Pa ne bi ja ušla ovdje, pa ne znam zašto. Mislim, ovdje i da uđeš ne možeš da izađeš. Poseidon je poludeo. Zevs trenutno ispira oči.
ovde. Isto sad je to. A ovo niko nije snimao. Pazi, jer to je klizavo dosta sve, Dobro. ne znam. Ovde ima neka rupa isto, takođe. Ne. Pa dobro, interesantno je unutra. Pa dobro, nije ni malo. Da obiđemo to čuveno selo Teologos. Evo. Mama. No, staviš još na glavu? Evo je mama. Da vidimo taj čuveni vodopad, ako ništa drugo barem. Ovo je posljednji dan. I tako, poslije ćemo malo da idemo do plaže, gradske. I da finiširamo naše letovanje. Tadi ciao. Ne, budi mirno. Čuješ? Ajde kupačice moja. Potopi se bre. Samo prste. Gino, šta imaš da izjaviš posljednjeg dana na plaži u Potosu? Kaži nešto. Tvoj komentar? Nema komentara. Mamin komentar? Idemo si kući. Dosta je. Idemo. A ti jel hoćeš da pliva? Neće, sad hoće da ide kod Seke. Ajde. Evo. Ćao more. Kaže ćao more. Ćao more. Do sljedeće godine. Bravo. Još malo pa napuštamo ostrvo. Još vrlo malo. Svojemu šiške da baba ne dobije nervni slom. Da. Što mi niste zavezali te šiške? Da upade u oči. Evo još malo pa ćemo da stavljamo Baba. iza lice. Kaži baba, nedostaješ mi. Sve babi i sve dede, nedostajete mi. Kaži. Evo, da pokažemo kako je unutra u restoranu trajekt. To nismo ni snimali. Sad je prazno.
Kaže Marina, snimaj. Šta snimamo, ima da čekamo ovdje 2 sata sigurno najmanje. Čekajte sa nama. Čekajte sa nama. Gužva je, znači u 3 reda, pa ja mislim da ima sigurno do bugarske granice ima jedno 150 metra možda. Baš ima dosta automobila. A mogu da zamislim do naše stranice. Do naše granice. Stranice. Ili stranice. Granice. Granice. Daj mi gibanice. Gibanice. Gdje je pantica? Sva sreća po svoje... Opa, nemam pojma. U frižider. U frižider. Gina, vidi Tako. šta si. Evo ti. O. Šta si radila tamo na granicu? Opet si se glupirala. Dina nije htjela se slika, pravila neke face. Plezilo si se. Znači, Bugarka nas istresla, brate mili, kao da je... Naoč. Šta kaže naoč? Šta si radila? Naoc. Pravila si sranje. Koje? Kako si se plezila carinici? Šta si radila? E pa ovdje smo maltene skoro sat vremena čekali na Bugarsku, još malo. 50 minuta. Mi smo došli do granice, ali su oni njihov ES sistem dok su nas skenirali, dok ono, nego ovdje sad nas Srbi barem će brzo proći. Ajmo još malo.